A za ljubitelje umetnosti preporuka, u 3 galerijska prostora Kulturnog centra Beograda tokom marta možete da vidite 3 medijski i tematski različite izložbe. Martine Kolačiće, Margarete Jelić, fotograme Mirka Lovrića i samoupravljanje Igora Bošnjaka. Tema najnovije izložbene priče Margarete Jelić, Martini Kolačići privlačna je širokoj publici. Većina nas voli kolače i uživa u njima. U galerijskom prostoru još su zavodljiviji. Marta je stalna junakinja Margaretinih likovnih, slikanih i animiranih serijala. Sada je vlasnica poslastičarnice. Ova izložba se bavi uopšte pitanjima opstanka umetnosti i umetnika u savremenom svetu i kao i pitanjima odnosa visoke i popularne kulture i svim ostalim nekim manjim pitanjima koje je umetnik sam sebi postavljao ateljeu ili u životu. Nova umetnička direktorka Art Geta u 2015. program započinje prvom posthumnom izložbom doajena naše fotografije Mirka Lovrić. Mi smo se trudili da ovdje obuhvatimo neka 3 ciklusa, jer je zaista ovo njegova kolekcija veoma obimna, tako da su tu ciklusi sa organskim formama, ciklusi sa neorganskim inspirisani Gutenbergom i štamparijom i njegova neka svojevrsna posveta konstruktivizmu u fotografiji. Slikanjem svetlom, detalje iz prirode, Lovrić je pretvorio u vizualne senzacije snimljene realnosti, u kompozicije pune univerzalnih značenja i treperavih emocija. Aktuelne izložbe Kulturnog centra Beograda otvorene su do 28. marta.